Kaptu kat nisngi hadin barna kaliang kekong DBS Mukim ke Deputy Commissioner jong ke Directorate of Food Safety kala Khang yaki kaptu kat ni teli ki Dukan ki badana Laitumkhrah bad jingki nong thamai ha ke Directorate Ailad arja arpusan na kaliang jong ni ke officer kala lejban jengok Biang yaki tegi Dukan ban pet ya ke jinglong jingman jongki Kumban syukdau bahaka arpo tarik unai tung arja arpusan ke officer kala pha ban Khang kherdap yaki kattu kat ni teli ki Dukan ki badan hakite ki than namar ke jingbam Biang jongki ya ke FSSAI license nalor ke jingle torti jongki ha ke rukom shat yaki jingbam ha ke ban nakaliang ke Directorate kala aipor khat sansngi yaki ban pinbet pin Biang ya barok ki jingdon kam Haka jingle jurep jong kani ko officer la ban saki batang Kiwei ke Dukan ke bala tip kerteng kum ke Millenium ke bala la ban pinbet pin Biang ya barok ki jingdon kam ki bala batha bat kumta na kaliang ke Directorate kala Ailad no ya kani ke Dukan ban Plie no shen और आपके स्टाफ में बता दो कि ये सब चीज हम डेली सफा करते हैं और सिर्फ ये बर्तन ना आप विनेगर से हॉट वाटर और विनेगर आप सोक कर दीजिएगा ठीक है वो पूरा जाएगा ये सब हाँ बहुत अच्छा किया आपने जी ठीक है ऑलराइट ठीक है और ये हैंड वॉशिंग स्टेशन जहाँ भी हो मतलब कि इंफॉर्मेशन होना चाहिए फूड सेफ्टी वो ही है जहाँ इंफॉर्मेशन आप देना पड़ेगा ठीक है करेगा क्या बहुत अच्छा वेरी गुड लाइट जला दीजिए मैडम वो लाइट करेक्शन नहीं किया है वो कल करेगा करेक्शन जी गुड वेरी गुड पानी है चल दो हाँ हाँ सब करवाया ना जी जी Hakini ko por ngadon hangi banwan page sa sisin ya gani ka Millenium restaurant ka ba ngila issue ya ka closure notice la ni ka prohibition order nadu men arpo Laitumkhrah jong panai July te hadian bakini ngila issue ru ya ka corrective measures ya ki ki baki ki ban le ban hapan baha ban hapan janai ban hapan point te kila ai ya ka information baki la le ikam ko badon kam Tinak kata daw ngawan Biang ha kini gajan miet ban cek ya kini hadon kata ka report ka bagi la pak sanga. Ti kala I Biang kala I bet kala I tenat kala I kot. Ti nak kata daw ngala along satisfied but ngan lift no ya kini ka prohibition order ngin weng no ya ka kila la na dula sai kila la ban sedang Biang ban Plie ya ban kan jongki. Mentah kami kin hapan ya pun kot ban sat ban kot la sai kila la ban. Tehabade ba bagit nama tu kasing iba pila Khang tang ya kani hande Kiwei ru Dukan. Tehabade ba gitu Dukan bat kamno madam pina nangis khmat pile kamno hatu pila. Kini Dukan ho ngala Khang ye gitu Kiwei ru. Tenre ye kini Dukan ngaklem yo kanu ka report naki namar bangala pa iki bakin ai report da bakila de. Ti hatu menta kam pat don kanu report. Ti ka jingmut jongka ka long le si kini ki bru kim pat dep ban sna ban pen baha. Ti melele kimat dia support kin dah kila ada kin sa ayang ay information but ngin sa wan Biang kan ya ka inspection dah kala Biang ngin sa weng no ya ka prohibition order ti la da kampat Biang pade tingin continue ngin ngin tha susu iki ngin pani mangi Khang ba ngi kwa ban Khang henry ngi Khang na marba kala don kampala tingi bangin Khang nakabenta ka hygiene nakabenta ka safety nakabenta ka food ka subah jong ka ban ka di ngi hapat chimit कल दिल्ली की दुकान पर हमारा kat adu mentah ni kat ban kini ni hang ni kini kini ke area hang ni kedon Kiwei ke Millenium bar ke de ka ahar balai ke de my ex cafe ka basau ke de Yadav sweets south li ke don hang ni Te kum pi ai por ai madam yaki ba kanu ka por hibu na makin bandap. Hot. Kanu por ai pi ai madam. Kani ngabu khat sansngi mut hapok khat sansngi lan ye la daki kim padep hapok khat sansngi ru kemut dak lapoi ke khat sansngi ya ban pentip pangim padep ngidang kwa ipi bakin nyarap ini ban extend ti la daki ladep pede kini pe ki ladep hapok khat sansngi ki ladep kila ai ngai ke information kila pha ya ki report jongki dengan lawan sini atau mengila ayu ban pelan ket ban wi ti kini ki wi lesi kim padep
ngindang api report tu. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.